कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवाड्यं सत्रनिर्यशेमहि देवहितं जगायुः। कर्णे स्थितां पद्मवर्णां तामेहोपहरे श्रियं चन्द्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टां उदारां तां पद्मनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे दशतां त्वां गृहे आदित्यवर्णे तपसो विजातो वनस्पतिस्तवा वृक्षोऽथविर्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तराय च बाल्या अलक्ष्मीः उदेतु मां देवसखः कीर्तिर्जमनिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं विधिं ददातु मे शुष्पिपाशामलां चेष्टामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वाणि नुदमेतिहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां वित्तपुष्टां करिष्यिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहोपहरे श्रियं मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मरीषि श्रियतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपः सृजन्तु सिद्धानि चिक्लितावसमे गृहे नित्यदेवी मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रां पुष्करीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीलक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यज्ञनीं व्यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीलक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम् आवः जातवेदो लक्ष्मीमर्वगामिनीं यस्यां हिरण्यप्रापूतां गावो दाशोषां विन्देयं पुरुखानहं यशुचिप्रयोगभूत्वा जुहुयादाचमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः शतकं जपेत् पद्मानने पद्माहुरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वं मा भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्। वसुदेवायं सुतं कृष्ण पंख चन्द्रमण्डलः दैवकी हृदयानन्दे कृष्णे वन्दे प्रवर्तते हरिनाम राम। বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আমিন গাঁও প্ৰখণ্ডৰ তৰফৰ পৰা কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আজিৰ এই মুকলি সভাত মুঠ নিমন্ত্ৰণ কৰি